Kua kawea te mate o tētahi roia no te tai tokerau ara o Wiremu Pūriri ki te kōti ārohe o Whangarei. Nā kai whakawā Greg Davis tēnei kawe mate nei I whakahaere ki te reo Māori. Hei tohu I ngā mahi nui I oti I a Pūriri I roto I te rāngai ture nōna e ora ana. Kei a Harata Brown tēnei pūrongo. Haere mai! Ko ngā tikanga Māori e paoro nei I te kōti. Ko ngā tikanga tonu nā Wiremu Pūriri I kawe mai ki te kōti I aia e ora ana. Whātakau a Wiremu Pūriri mahi ana I te taho te kōti. Mai te wā tīmatana I te taho te kōti, ka huri ngā tikanga whakahaere o te kōti. Ko Wiremu tētahi o ngā mea whakaarihia e rā whakapanonitanga I ngā tikanga te kōti I te wā e mahi ana I te taho ngā kōti hei roia. Tau whānau a te ture. Haere mai. Ka pāngia e te roia uri o Ngāti Kahu ki Torongare e te mate pukupuku. E ono te kaimāwhitu o na tau I tōna matenga I tēnei marama tonu. Honestly, I only know him as Dad. He was the provider for our family. He was the one who created opportunity for our family. And beyond that, when we were at home, even though he worked from home, being a family unit was his priority. Is there anyone waiting to see the duties of lesser time? Koia hoki te kai whakarite I te pēne Three Houses Down. A nānei tito te waiata rongo nui nei. Judy Solicitor. Justice for all or just us? A man who advocates for anybody, and for us in this sense, it was a manager for Three Houses Down. So he was able to sort of guide us through the legal procedure through music. E hara I te mea hoki here tōna ao ki ngā kōti. He kaimahi mo te iwi Māori I te tai tokerau, he kaimahi mā ngā kaunihera hoki. E tae te whakahui I ngā era taha kato ki te whakanui I aia, me ona mahi ki te whakanui I ngā hāpori a te ture, a te kaunihera, a te mahi toi, a te whānau me era mea katoa kia tae era taha kato ki te kite ngā mahi a tēnā. Whakairihi ana tōna pikitia ki te rūma pukapuka o te kōti ārohe o Whangarei. Kia maumahara tonu I ngā mahi nui I oti I a Pūriri. Harata Brown, Te Kariri.